bayethe enophakathi lokhulumako ngwenyamanduna ngulindiwe wakadlamini ulagwebu lotalwe mafutheni ngekwenza kumalangeni akumalandzela shifu wami ngibabe miyengwa ngikhambule indvuna ngusilwane mhlanga bayethe nophakathi ngwenyamanduna kwami kukhutha lwandle ngidiva ngimncane kuhlala embi kwenkosi ngoba itolo lokhu indlu yetimpunga beyingithuma kuthi ngibe ngimahlala esangweni kodwa ke bengisengakafike enkosini uthi kunene ingibusise ngiloba nesibinzi sekukhuluma ngithi sengithole isibusiso sengwenyama noma kunjalo ngwenyama sengivele ngihleli kuso ngihlele embi kwayo imbube yemhlaba silo sikhulu kubonga kwami kukhulu kakhulu kubonga wena Dlaliselwa kubonga umbono lobe nawo silo sikhulu wa 55 nayisho njalo imbube yemhlaba ethi lonyaka kutaba ngi55 i-celebrate ngaSeptember bese ngakuconzi labaningi bethu kepha kuthi nasekwendeka lwandle likhulu sabona ukuthi imbube yemhlaba ithole sambulo kuNkulunkulu se-nation building nekwakha bunye nekubuyisa ebuntu nesimilo seMswati ngwenyama nga55 lonke liswati litivele lakhumbuteka ukuthi mina ngikhungelwe enkosini sisasikudelwandle silo sikhulu sengishito njalo silo sikhulu lokungumthwalo kimi kakhulu kukhumbuteka ngemlandvo wayo iAfrica silo sikhulu kuthi nga1884 to 1885 kwahlalwa eBerlin nakulesithi Berlin Conference kwahlalwa emave eEurope afaka kanye nelive leAmerica kwalungiswa ukuthi iAfrica itawuhlephulelwana kanjani iyahlephulelwana iAfrica kubukwa ukuthi kunani lapha kwangabuketwa ukuthi kunemakhosi lawo makhosi silo sikhulu abulawa kwashintshwa kwaba ama republic sibonga wena ngwenyamanduna uthi la kangwane lisibuko leAfrica yonke kude lengakopa kuyo ukuthi yini ikingdom wena ukunene usigcinele nali live likhona uyabonakala nasi isibuko seMswati wena ukunene ngikholelwa ukuthi lele siphathele kona inkosi it is the African dream ngule wonke nafuna kutobuka utala silive la kangwane lwandle likhulu silive lelincane le inkosi nayivula umnyaka iyakhuluma nge-turnaround. It is easy to turn our country around. Sekukhulunyiwe lamadoda esibayeni kwabekwa nakhona la sikhute lwandle silo sikhulu ngaso sibaya lamadoda nangako konke lokubekiwe. I-turnaround yelive within 5 years, Your Majesty, ngabe live selingiko lokulo inkosi lekubhekile. Siyiphalamende yakho lamadoda umsebenzi wethu lomkhulu ubuyisa i-identity yethu singeMswati, starting with us. Siyiphalamende silo sikhulu funa sithi sikhumbule ukuthi sisukaphi. Ngeke ngicale ngemlando lamadoda ngendela ukuthi sitokwadi ukuthi laba labahlephulelana eAfrica babe sebanika iAfrica yonke idemocracy yabo baphinze babanike ema-policies abo nasitawuphila sitawufuna sisebenzise ema-policies ethu la homegrown njengoba sine-democracy lesinikwe inkosi le homegrown bayethe enwaphakathi ungangesindaba.